still happens. And the quality tayari kule ya mahu. Pregnancy. Yathi numai karathi. Kioge koyo riu. Natikanwa kau makau ati tia nundu wa muthoni. Netuoka. Na mwana kola we hali hadi. Ndo na unete mbulike. Kogodo. Enozo kwenda kuchirira hororiku. And for some reason I don't know how progressive that was. Orozi wali hayo wano. Na wakati yuko orozi ni wathi. And I think that was a very trivial punishment. Todo boy shout you siori. Orozi waki nyandiri yori. Nietha baga na akeherera. Na maundu mo mokite masajia. Hikie mwili tu sio. I am not sure. I don't know, but ndikigwete mundu wera wahikie. Matuika ya kuruta mburi na ruta kina tondu gutiari ihuria riko yes yale kuo ndio yale katia yakiri hagio no nowadays kindu kile gwikite ri yes kugita kindu gitagwo suing go sue the legal term of suing boy child yes especially na wale matitika muno ri nyale mena kanyamu yes utali kanyamu ri ni mauga magira makade kahale FB men are rude Dokotoro igotini utali kindu men are rude no roja ogathira bena mwe ogasambio ground yes no gikorone we kuete we gikĩondori ni wethangaguo a case in point there is one of the popular journalists in this country of course amegonga vichwa vya habari trending is trending toni akiugete atiriri we akina ciana na ciana ni ikiriithe tuta gutire mwana utari ithe yes gutire uma ate anga na igura kamwa orocio duonekaga no thiku ici yes no njeiso no njaiso na gutire ungi yes Ndio akiugete baby daddy wake ri eto ni mundu ukire migari urire wega ya kimondo ri ni arabatara gutwarithia ciana o ri aracitwarithagia hau kabere eto ndukuratuikire riri ciana nyacimenyeretie maica me iguru na thutha uyu ri ni acokete gukunderia kiondo akiuga riu ni ekwenda go file a suit thiini wa igoti boy child yes mundu ucio amukunjurire mbeca cia kurora ciana ici na ndaretia mbeca nini tondu aretia milioni 413 413 million Kenya shillings. Oh yes, whooping money. Oh yes, about to get million it 40 million ninya ikana magana milioni 413 almost half of a billion kuma kwa mundu ne mucerithietie ciana eso ne muteaneirie riu akauga atiriri ni atigana nani ciana ciaku cikunjurire mana make na ni kwa ihinda rigana atia ma 13 until they come 18 years yes na kana na breakdown akauga atiriri ciana icio heka undu iramenyerete na gabati guthi na mbere tondu rent ya o mweri ri ni 555 kule maikaraga yes mundu cio akirihaga icio utility bills ito modo here no to kiria to kida joy wow to creeps ngirimana kiria 250,000 per month. What are you talking about? Wow, the 20 bob. Each of the 250,000. Popcorn ni 30 bob. Each of the 250,000 per month. Ora hapo gathi na mbere gutabrukia kagwa atiriri entertainment ya cianari o mwana ngiri 300 o mweri meshuha sliding hizi cia guthianga ko cia ciringi 200 ba kiria yes acio matiria to boti bathiaga ikirire ko batithia ucoro tururu uthio na kwa kinyamukio macho na kiana itu kana me kiria geke kebuzuha yebuzuha go around acio ni bungee jumping yes acio ni nyamuria cito icithia shwa ni itiko Kenya nyingi roller coaster ni o mwana matatu o mweri 300,000 yes icio ruma ke original cita tu 900,000 icio ni entertainment ya o mweri
Yes. Hale uno okiri. Delefasi ya naisiri. Giri mirongo mugwanja na mugwanja o mweri. 77,000. Yes. Dereva wako batwara ko thukuru na kondo gotiganete. Maigwa ni maenda gucenjia mudi mathie makone macanire muru. Dereva kaya ari water inspector. Chef, no akumarugira. Onake no 77,000. Yes. Darino koli. Larugo. School fees ni. Young first born ni. Yeah, the kito 632,000 per term. Almost $1 million. Tamu. Wacho matia thomera kundu gucoka gwikirwo ithurano. Kana kumuna na giro jaji. Police station. Nere chigwa mathiaga outing na ndege. The group of people. Ni mathia go igia Kylian Mbappe. Yes. Guori. O mwana matatu o mweri. Yes. Toys. Yamutuko thaka natugo. Tukari toto toigana fifth bob go gaudi. Mwaka ura ya mwana jamu ni ohinya akaruta inyoro. Asiri gidate. Girisi gisteo mwana. Batam. Yes. Per month. Yes, per month, definitely. Baadhi this year ya naisi hili. O baadhi de mita. 1 million. Yes. Am I hearing this good? Oyawa ya kia di. Kiki ya giri itatu ithiete muno ya kiro ngaigiri. Niwo mwana mita. Na ne ohoro kiri. Oh my goodness. Muyetu wa wira wa kurora ciana ici. Giri 50. Baban. Yes. 50,000. Yes. Nere ho mukira ginya graduate. We. Cia thiruki yoka for 13 million. Na ne kurone kana besi citangi nengerwo. Itari neagu. Igoti rĩu neri neana gari. No kwenyura na cigathi cithie. Oh my goodness. Cithiete. Na rĩu boy child yo ne kuhota. Boy child yo ciori. Indo enacio. Ungigwa mundu raturwo kiundu ta kiu ri. 13 million. Yes. Girao di go ri. Boy child ni wao. Emoro wa mane wa sifu. Oka toa na mga shira. Orosi ogathira. Sifu ni ndari muyitu ari na kioneki muno. Mwanake ni wathukirie maica. Naigwa yo neta guthondekera. Fothati ni guthondekera maica. Oni wathukirie maica. Igwa sifuga Karioki oro cio kuona atia. Iyo sifu ndirarega oro cio. Ona nigukirora. Ni ya kuria hau no ndore. No ni wega sifu umenye. Ndirigwagira ciana irio nake akarira ho. Eguragira ciake. Ni eguragira ciana. Na sifu ni ndi tayari. Ndi tayari sifu. Ni ndi tuma na ikonia ria mucere. Boy child ageragira maundu maingi na ica ikuhe ni ndrona ni turethana na mwandiki witũ wa mohoro George